nibyo reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza mwe mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye kuri uyu munsi wa none tariki 29 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 turagarutse muri studio kuri inshuro aho tugiye kubagezaho amakuru akomeye cyane kuri uyu wa gatatu. Ni amakuru amaze kuba yamenyekana igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibonye ubufasha bwihutirwa cyane. Ibyo ifi yigeraga mu mazi sibyo iza kwigira mu mavuta, kubera yuko kuri ubu ngubu biravuga ko ingabo zigera ku gihumbi zamaze kujoininga igisirikare cya leta ya Kongo ndetse zinjiriye Tanganyika, aho bari guhera ku nyeshyamba zagaragaraga muri ibyo bice bazamuka berekeza mu burasirazuba bwa Kongo. Turagaruka ku bijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Benjamin Mbonima yavuze ko icyo kibazo kuri ubu kidasigaye kubarwanya ba FC23, ariko avuga ko bahuye n'imbogamizi zo kuba ibikoresho kuri ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma byari byaratwawe, akaba ari nayo mpamvu kugeza uyu munsi ibice bidafungurwa kandi nta bushobozi babifitiye. Ibyo nabyo turaza kuba tubigarukaho tubiva imuzini muzingo. Rero muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa imirwano ikomeye cyane, ndetse kandi nanone turareba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda tugeraho kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza na magingo aya ngaya. Ari nako ngenda nisabira abantu gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo turusheho kugenda tubana muri amakuru n'ibiganiro byita kandi bikagaruka cyane ku bivugwa ndetse ribera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yamaze gukanda subscribe urakoze cyane kandi turabashimira. Ku batarabikora rero namwe ni kuri iyo buto itukura, hanyuma ari nako mbwira abantu gusharinga ndetse no gukanda like kugira ngo turusheho kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Kuva mu gitondo mu rukerera rwo kuri uyu munsi wa none nibwo amakuru yakomeje kugenda amenyekana avuga yuko kuri ubu ngubu abarwanyi ba FC23 irezo ryabo ryaba rigeze. Ibi byavuzwe biturutse ku makuru yamenyekanye ko ingabo za Zambia zageze hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igitangazamakuru Jeune Afrique cyemeje aya makuru kivuga ko abasirikare badasanzwe baturutse muri Zambia kuri ubu bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba ndetse no gushakira iki gihugu amahoro, nyuma yo kumvikana hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Zambia, ariko bikaba byarakozwe mu ibanga rikomeye cyane. Abenshi baravuga ko iyi diru yari irimo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ariko aya makuru akavuga ko ibyo ariko kuri kwa nyako ahubwo ari diru yakozwe na President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu rwego rwo gukomeza kubaka ikijyanye n'umutekano muri iki gihugu. Abarwanyi ba AFC mu 23 bashaka ko bagiye kugorwa n'urugamba ku buryo bukomeye cyane, kubera ko kuri ubu ngubu nyuma y'uko Tanzania yinjiye mu rugamba, ingabo z'u Burundi zikaba ziri mu rugamba, FARDC iri mu rugamba, abacansho bari mu rugamba, biraza kugora cyane izi nyeshyamba kuba zabasha gutsinda iyi coalition. Nyuma yo kumva ubuhamya bw'abantu bakomeje kugenda babivuga, abagera kuri 7 muri guverinoma baremeza ko ingabo zamaze mu by'ukuri gukora ikidasanzwe, ndetse Jeune Afrique ikaba yemeje aya makuru ivuga ko ifite inyandiko ya nyayo igaragaza ko izi ngabo za Zambia zamaze kuba zagera ku mirongo imbere ku rugamba. Raporo rero ikaba igaragaza ko ibingibi birimo birakorwa cyangwa se byatekejwe mu rwego rwo gushakira umuti hano mu burasirazuba bwa Kongo. Byitezwe ko izi ngabo za Zambia vuba bidatinze ziraba zamaze kugera hano mu burasirazuba bwa Kongo mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba z'abarwanyi b'umutwe wa 23 nk'uko aya makuru arushaho kugenda atugeraho. Mu bice birimo Bukavu, mu bice birimo Goma, kugeza kuri ubu ngubu birimo biranasatirwa cyane. AFC23 ariko nayo ikaba ibizi neza ko ari ibitero bikomeye cyane birimo kugenda bitegurwa, kubera ko amakuru aravuga ko ahitwa Nyangezi amaze iminsi habaho igikorwa cyo gukusanya ndetse no kuhashyira ibirindiro bikomeye cyane by'abarwanyi ba AFC23. Ibirindiro bikaba bigamije n'ubundi gutangira iri tsinda, dore ko niba ubyumva neza, niba bari mu bice bizatanganyika nta kindi kirakurikira no kumanukira Crimea binjira mu mujyi wa Uvira, ndetse bazamuka mu bice bya Minembwe, za Sange, Puezero, Mikenge, Kakenge ndetse n'andi yagiye atandukanye, Kamanyura, nk'uko bigenda bigaragara. Bakaba mu by'ukuri bitezwe kuba bazamukana n'itsinda ridasanzwe ry'ingabo z'u Burundi, nk'uko aya makuru arushaho kugenda bitugaragariza. Icyakoza ntabwo bizwi neza niba abangaba bazabasha kugera ku nsinzi, dore ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyagiye cyakira abasirikare bagiye batandukanye barimo abaturutse mu nce zigiye zitandukanye zirimo Afrika y'Epfo,
byagiye bigaragara. Hari abaturutse muri Afurika y'Epfo, hari abaturutse Malawi, hari abaturutse Tanzania ndetse n'ahandi mu myanya igiye itandukanye. Rero bikaba bivugwa ko uruhurirane rw'ingabo rugeze mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo ari ku nshuro ya mbere bahageze, si n'inshuro ya kabiri, ariko bikaba bitarigeze bitanga igisubizo. Gusa amakuru ahari ni uko mu by'ukuri izi ngabo za Zambia zo ngo zaje rwose nta kureba inyuma, nta n'icyo bagomba gusiga inyuma. ari niyo mpamvu bavuze bati izi nyeshyamba ziri kumvikana hafi aha ngaha muri bice bya Tanganyika, tugomba kubanza kugira iki, tugomba kubanza kuba twahahera. Ndetse n'abitwa CRP nabo bakagenamo, dore ko abana bivuga ko ngo bashaka gukorana na AFC 23, nabo bakavuga bati icyo kibazo nacyo turaza kubanza kugira iki, kuba twagikemura. Ese izi ngabo ziturutse muri Zambia ziraza kubasha gutsinsura abarwanyi ba AFC 23 cyangwa biraza kuba ibindi? Rero mw'abantu mwe, ayo nayo ni amakuru ari kugenda atugeraho cyangwa se akomeje kurushaho kugenda atugeraho kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza n'amagingo aya ngaya. Dukomeje n'andi makuru, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zatangaje ko ngo zarashe indege nto ya gisirikare y'u Rwanda mu kirere cya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku mwuzo wa nyuma cyemeje amakuru yari amaze iminsi avugwa, aho cyatangaje ko cyarashe indege nto itagira umupilote, drone y'ingabo z'u Rwanda, aho kivuga ko yari yinjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu kirere cy'iki gihugu mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byabaye kuwa gatandatu nk'uko abatangaje aya makuru babizemeza, tariki 27 Mata, nk'uko abari kugaruka kuri izi nkuru bakomeje kugenda babivuga. Mu gace ka Puezero gaherereye mu misozi miremire ya Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo niho hari kuvugwa iki gikorwa. Ubuyobozi bw'ingabo za FARDC bwatangaje ko iyo drone yarashwe ikiri mu kirere mbere y'uko isohoza ubutumwa bwayo yari yatumwe, harimo gufata amashusho ndetse no kwangiza ibiniro by'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku cyumweru, ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za FARDC Lieutenant Colonel Marcus K, ati igisirikare cya Kongo cyavuze ko iki gikorwa cy'u Rwanda gifatwa nk'ubushotoranyi bukomeye ndetse no kurenga ku busugire bw'ikirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ono bita Lieutenant Colonel Marcus K avuga rero kuri icyo gikorwa cyabayeho ko mu by'ukuri bigaragaza ubushotoranyi, kuvogera ikirere ndetse no kurenga ku busugire bw'ikindi gihugu. Yagize ati iki gikorwa cy'ubugome ni ukurenga ku buryo bweruye ku kirere cyacu, ni igitero kigaragara kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'undi mugambi mushya wo guhungabanya umutekano mu gace kari gasanzwe karimo ibikorwa bya gisirikare bikomeye. FARDC yavuze ko iyo drone yari mu butumwa bw'igitero, aho yari igamije kugenzura ndetse no kwibasira ibirindiro by'ingabo za Kongo ndetse n'abaturage basanzwe batuye muri ako karere, ariko icyo gikorwa kitabashije kugerwaho, aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyashimangiye ubushobozi bwacyo bwo mu kirere kikabasha guhagarika iyo drone. Aya makuru aje mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba mubi, aho imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa FCM23 yongeye gukaza umurego mu minsi ishize, nk'uko abaturage baho ndetse n'amasoko cyangwa se rezo sosiyo dukesha amakuru zibitangaza. Ku ruhande rw'u Rwanda nta gisubizo cyari cyatangazwa ku birego bya FARDC, gusa u Rwanda rusanzwe ruhakana kenshi ibirego rushinjwa byo gushyigikira umutwe wa M23, nubwo Repubulika Demokarasi ya Kongo, umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bakomeje kurushinja gutera inkunga uwo mutwe. Hagati aho umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka we yanyomoje ibirego bya FARDC abinyujije ku rubuga X rwazo rwitwa Twitter, aho yavuze ko ahubwo ngo ingabo z'uruhande rwa leta ya Kinshasa arizo zagabye ibitero bikomeye mu gace ka Minembwe. Yagize ati ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zakoze ibitero by'indege byinshi kandi bidahagarara ku bice bituwe cyane n'abaturage mu Minembwe kuva ku mugoroba wa gatandatu kugeza mu gitondo cyo ku cyumweru. Ngo ibirego ni ibisubizo bikomeje kugaragaza umwuka mubi hagati ya Kigali na Kinshasa, mu gihe amahanga akomeje gusaba impande zombi guhagarika ibikorwa bya gisirikare no gushyira imbere inzira z'ibiganiro kugira ngo amahoro arambye agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru nk'uko turimo kugenda tuyakira rero, tuvuye kuri ibi bijyanye n'iraswa ry'indege biri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo,
n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, tukanyarukira no ku zindi ngingo z'amakuru zikomeje kugenda zitugeraho guturuka kuri rezo sosiyo. Amakuru aravuga ko kugeza kuri ubu ngubu hagati ya AFC 23 ndetse na M23, ni amakuru avuga ko guverinoma iri kuvuga ko gahunda yo kugeza ubutabazi ku baturage ariyo yihutirwa kurusha ibindi mu biganiro bizaduha, ari nayo ikwiye gushyirwa mu bikorwa, hanyuma ibindi bikazaza nyuma. Impamvu iyi gahunda harimo ifungurwa ry'ibibuga by'indege, ikurwaho rya za bariyeri za AFC 23 ndetse no korohereza mu by'ukuri uruhande rwa leta kwinjira mu bice inyeshyamba zigenzura. Katwumve icyo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje. Iki gihugu cyatangaje ko gahunda yo kugeza imfashanyo n'ubutabazi ku baturage bo mu burasirazuba bw'iki gihugu bafite ibibazo byatewe n'intambara ariyo ngingo ya mbere yihutirwa mu biganiro bikomeje hagati yayo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibi byatangajwe na Minisitiri ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya kuri wa mbere, aho yabivuze mu kiganiro y'itangazamakuru. We yavuze ko kuwa kabiri tariki 28 Mata ngo mu by'ukuri hagomba kuba inama ya guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23 muri gahunda y'amahoro igomba kubera mu mujyo wa Doha. Ndetse Patrick Muyaya asobanura ko iyi nama izibanda cyane ku gushyiraho itariki y'uruzinduko rwa mbere rw'urwego rushinzwe kugenzura niba impande zihanganye zubahiriza agahenge k'intambara, no kuvuga CCLF cyangwa ceasefire. Uru rwego ruzaba rufite inshingano zo kugenzura ku butaka aho hari ibibazo ndetse no kureba niba nta ruhande rurenze cyangwa se rwarenze ku masezerano y'agahenge, aha bazabona ubusa. Yagize ati icy'ingenzi abantu bagomba kumenya nuko kuva ku biganiro biheruka kubera i Montreal mu Busuwisi byabereye mu bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gushyigikira ubuza bwa Qatar, twageze ku ntambwe nziza zishobora kwitwa iza diplomasi mu biganiro by'uruhande rwa M23. Dore ko Leta ya Kinshasa ivuga ko idaherutse kugaba ibitero ku myanya y'inyeshyamba ndetse n'ibitero biba ari inyeshyamba ziba zatangije ibitero. Yakomeje avuga ko hashyizweho inyandiko y'amasezerano cyangwa se icyo bita memorandum yemereye ishyirwa mu bikorwa ry'iyo gahunda yo kugenzura agahenge. Iyo nyandiko niyo izafasha gushyiraho uburyo bwihariye bwo gukurikirana ibice byose bivugwamo kurenga ku masezerano y'agahenge hagati y'impande zihanganye. Yakomeje avuga ko ibyo ngibyo rero ku ruhande rwabo babashije kubishyiramo. Uretse ikibazo cy'agahenge, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko izindi ngingo zizaganirwaho harimo ikibazo cy'ubutabazi bugomba kugera ku baturage bo mu burasirazuba bw'igihugu, cyane cyane abugarijwe n'intambara, ubuhunzi, inzara ndetse n'ibura ry'imiti. Patrick Muyaya yashimangiye ko protocole humanitaria, ni ukuvuga gahunda n'amasezerano ajyanye no kugeza ubutabazi ku baturage, ariyo ya mbere kuri guverinoma. Yagize ati mu by'ukuri kuri twe iyi ngingo niyo yihutirwa cyane. Ni ngombwa ko haboneka ubwumvikane butuma imfashanyo yihutirwa ishobora kugera ku baturage bacu bakomeje guhura n'ingaruka z'iki kibazo cy'umutekano muke. Abasesenguzi bavuga ko iyi ngingo ari ingenzi cyane kuko abaturage benshi bo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakomeje kuba mu buzima bubi bitewe n'intambara hagati ya FARDC n'umutwe wa M23, aho benshi bamaze kuva mu bizabo, abandi bakabura ibiribwa, amazi meza ndetse n'ubuvuzi. Turabibutsa ko kuva ku itariki 13 kugeza ku itariki 17 Mata, intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza AFC M23 zari zahuriye i Montreal mu Busuwisi mu kindi cyiciro cy'ibiganiro. Icyo gihe impande zombi zumvikanye ko zigomba kwihutisha ibiganiro no kurangiza amasezerano asigaye kugira ngo hashyirweho amasezerano y'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho kabisa. Kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza amaginga y'abiganiro bya Doha bikomeje gufatwa nk'amahirwe mashya yo gushaka umuti urambye ku bibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara y'imitwe yitwaje intwaro mu by'ukuri ibikorwa byayo byakomeje guteza impfu mu baturage, nk'uko aya makuru akomeje kugenda arushaho kubigaragaza. Ikibazo gikomeye cyane rero muri Afurika y'Epfo, aho abanyamahanga bakomeje kwibasirwa cyane. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaburiye abanyekongo ba muri Afurika y'Epfo kwitondera ibikorwa biri kubera muri iki gihugu. Ambasade ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Afurika y'Epfo yasabye abaturage bayo batuye muri iki gihugu gukomeza kuba maso no kwitwararika cyane nyuma y'uko hagaragaye imyigaragambyo ifite ibimenyetso by'urwango n'ivangura rikorerwa abanyamahanga mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara tariki 25 Mata
uyu mwaka, aho iyi ambasade yagaragaje ko muri zimwe muri leta zigize Afurika y'Epfo cyane cyane KwaZulu Natal, Western Cape ndetse no mu yindi mijyi minini habaye ibikorwa by'imyigaragambyo byibasiye abanyamahanga, ibintu bishobora gushyira mu kaga ubuzima n'umutekano w'abanyekongo bahatuye. Bityo ku bw'izo mpamvu ambasade ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Afurika y'Epfo isaba abanyekongo batuye muri ibi bice cyangwa se muri iki gihugu muri rusange kwitwararika. Nk'uko ambasade ibivuga, amakuru afitwe agaragaza ko hagati ya tariki 27 gushyika tariki 29 mu ntara za Guetanga hashobora kongera kuba indi myigaragambyo mishya, cyane cyane mu gihe cyo kwizihiza umunsi mukuru wa Freedom Day, umunsi ufite amateka akomeye muri Afurika y'Epfo. Imyigaragambyo ishobora kuvamo umutekano muke, urugomo cyangwa ibindi bibazo bishobora kugira ingaruka ku banyamahanga, cyane cyane abakomoka muri Afurika yo hagati n'ahandi batuye muri iki gihugu. Mu rwego rwo kwirinda izo ngaruka, niyo mpamvu ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye amabwiriza n'inama z'umutekano abanyekongo bose batuye muri Afurika y'Epfo. Yasabye abaturage kwirinda kujya ahabera amakoraniro menshi cyangwa ahantu hashobora guteza ikibazo, kutivanga n'abigaragambya, kugabanya ingendo zitari ngombwa, gukurikiranira hafi amakuru atangwa n'inzego zemewe ndetse no kongera uburinzi bw'ingo zabo n'aho bakorera. Abakora ubucuruzi n'ibindi bikorwa by'ubukungu nabo basabwe kwitwararika cyane, aho bamwe bashishikarizwa guhindura amasaha bakoramo cyangwa se guhagarika ibikorwa byabo by'igihe gito mu minsi ishobora kuba irimo ibyago byinshi, kugira ngo barengere ubuzima bw'abantu ndetse n'umutungo wabo. Ambasade kandi yatangaje ko ikomeje gukorana bya hafi n'inzego z'umutekano z'ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo kugira ngo harebwe uburyo abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kugira umutekano usesuye. Yanagaragaje ko serivisi za konsula zikomeje gukora, kandi ko umuntu wese wagira ikibazo cyihutirwa ashobora guhamagara kuri nimero ya telefone ikurikira. Ubwo abari muri Afurika y'Epfo muyumve neza: akamenyetso ko guteranya 271 234 464 75, cyangwa akandika kuri email ikurikira rdcongo@lantic.net kugira ngo ahabwe ubufasha bwihuse. Mu gusoza, ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye abanyekongo bose batuye muri Afurika y'Epfo gukomeza gutuza, kwirinda ibikorwa byose bishobora guteza umutekano muke no kubahiriza amategeko y'icyo gihugu mu rwego rwo kurinda ko ubuzima bwabo bwajya mu kaga. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda arushaho kutugeraho kugeza kuri uyu munota, tukiri n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibifitanye isano n'ibibazo bibera muri aka gace k'iki gihugu, hari amakuru menshi rero bakomeje kugenda arushaho gusohoka, ari nako ngenda nibutsa abantu gukanda subscribe, ari nako ngenda nibutsa abantu kabisa gukomeza kuduha like ndetse no gusharinga amakuru kugira ngo agere ku bandi. Nibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, perezida w'icyitwa MCA, iri ni ishyaka ryo muri iki gihugu, arasaba ko amateka yasubirwamo ngo agashaka igisubizo kirambye. Yagize ati: mu gihe ikibazo cy'umutekano muke gikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse hakomeje gushinjwa u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu bikorwa by'intambara, amajwi menshi akomeje gusaba ko amahanga yagira uruhare rukomeye mu gushaka amahoro arambye muri iki gihugu. Nubwo hari ibiganiro bya diplomasi biri gukorwa biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari, bamwe mu banyapolitike n'abasesenguzi bavuga ko hakenewe uburyo bushya bwo kureba iki kibazo hashingiye ku mateka yacyo kugira ngo haboneke umuti urambye aho gukomeza ibisubizo by'igihe gito. Ni muri urwo rwego perezida w'umutwe wa politiki wa Mouvement Congo EFA MCA Bwana Kasongo Kalalo yandikiye ibaruwa ifunguye Mossad Fares Baruzi, umujyanama mukuru ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibaruwa kopi yayo yatugezeho, aho ari ibaruwa yo kuwa kabiri tariki 28 Mata igaragaza ko Kasongo Kalalo asaba Amerika gusubira ku mateka y'iki kibazo kimaze imyaka irenga 30 kugira ngo hashakwe igisubizo kirambye aho gukomeza gukoresha inzira zidakemura burundu ikibazo. Kasongo Kalalo avuga ko kugira ngo amahoro arambye agerweho bidakwiye ko ibiganiro byibanda ku mutwe wa M23 ukiri mu mirwano, kandi ukavuga ko ushyigikiwe ndetse n'ugenzurwa n'u Rwanda, ahubwo asanga ibiganiro byakabaye bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro yamaze gucika intege cyangwa yiteguye gushyira intwaro hasi hagamijwe kongera ubumwe bw'abanyekongo no kubaka igihugu ku buryo burambye. Yemeza ko kuganira n'umutwe wa M23 nkaho uri ku rwego rumwe na leta
yewe n'amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikosa rikomeye mu isesengura rya politiki n'umutekano. Kuri ibyo byaba bisa no guha uwo mutwe agaciro n'uburenganzira bidakwiye, kandi bikaba byatuma ikibazo kirushaho gukomera aho kugabanuka. Perezida wa MCA kandi arasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bufatika nk'uko byakozwe mu myaka ya za 60 na za 70, igihe Amerika yari ifite uruhare rukomeye mu gushyigikira ubutegetsi bwa Kongo mu rwego rw'umutekano n'ituze ry'igihugu. Mu byifuzo bye harimo kongera imbaraga igisirikare cya FARDC haba mu bikoresho no mu bushobozi bwo kurwana, gushyigikira ibihugu bifatanya na Kinshasa mu rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, ndetse no kongera MONUSCO inkunga y'amafaranga n'ibikoresho kugira ngo ishobore kurangiza neza inshingano zayo zo kubungabunga amahoro. Kasongo Kararo ashimangira ko igisubizo nyakuri kidakwiye kuba ugushyira abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro mu nzego za leta cyangwa mu gisirikare cya FARDC, kuko ibyo byagiye bikorwa kenshi ariko ntibihagarike intambara. Ahubwo asanga hakenewe umurongo ukomeye wo kurandura burundu iyo mitwe no kubaka inzego zikomeye z'umutekano zishingiye ku bubasha bwa leta. Ibitekerezo bya perezida wa MCA bishe mu gihe ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje guteza impungenge ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga. Abaturage bakomeje guhura n'ubwicanyi, ubuhunzi n'ihungabana rikomeye ry'ubuzima bwa buri munsi. Abasesenguzi bavuga ko niba amahanga ashaka amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bizasaba kureba ikibazo mu mizi yacyo no gufata imyanzuro ishingiye ku mateka, aho gukomeza ibisubizo bya politike by'igihe gito bidatanga umusaruro urambye. Ngayo nguko rero, ngayo amwe mu makuru aragizwe kugeza kuri uyu munota. Mbashimira cyane mwese mwari mudukurikiranye. Mu by'ukuri uko byifashe gira ngo murabyumvishe, turaza gusubira mu masaha ari imbere turebe uko biraba bihagaze. Nge rero mvaga kuri mikoro, mzinage Bosco indi region info. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao, hasta la vista.